U ovom trenutku zaista je teško reći šta je izvesnije, da li ćemo ići na nove parlamentarne izbore ili će se izabrati nova vlada. Ja mislim da je za građane Srbije, za državu Srbiju bolje da se izabere nova vlada koja će biti fokusirana pre svega na dva cilja. Prvi cilj da se ova društvena kriza koju imamo razreši i drugi cilj da se ekonomija stavi u prvi plan, da ekonomija se ponovo podigne, da nastavimo da sprovodimo sve one projekte koje smo započeli. Imali smo zaista od 2020. godine do danas mnogo izbornih ciklusa. U svim tim izbornim ciklusima građani Srbije su jasno pokazali da većinski podržavaju politiku Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Mislim da bi nam novi izbori ne bi pomogli u tom smislu da bi razrešili neku političku krizu ili da bismo dobili nekakvu drugačiju sliku na političkoj sceni. Zbog toga ja lično smatram da bi bilo dobro da se izabere nova vlada okrenuta pre svega ka ekonomiji i ka razrešenju ove društvene krize koju imamo. Siguran sam da će predsjednik Republike, kada bude donosio odluku o predlaganju novog mandatara Narodnoj skupštini Republike Srbije, voditi računa pre svega o interesima srpskog naroda i o interesima države Srbije, da će izabrati osobu koja je od njegovog ličnog poverenja s jedne strane i osobu koja u narodu, u većinskom narodu uživa veliko poverenje, koja ima neki profesionalni integritet i kapacitet da zaista u ovim nelakim vremenima stane na čelo vlade Srbije i da zajedno u jednom timu sa predsjednikom države izvuče zemlju iz ove društvene krize i da nastavimo dalje da radimo i da se razvijamo.